Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Andiase. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menyanyikan lagu dari Repeni yang berjudul Gering Agung. Ngude kene lacure iraga dadi manusia, hidup di mercepade nejani ke negeri aku. Sakit sing ngerambang apa mekejang manusia takut sing bani pasu yen ngoyong cuma apa kel aja yen niraga memengkong pasu takutin kena gering agung buin pidan kaden karsuo gering agung tiang bingung nganahan kijelaku nejani mengadu mekejang manusane pada bingung dumadak je pejabat dan nilu bingung ngenahang rakyat sami bingung apa mula pedoman hidupe buka ramalan Prabu Jayabaya nyalana hidup di zaman kolo bandung mula mekejang manusane pada bingung ada titiang andingang gandenge niki milu bingung dumogi gering agung puniki geles mati